kum kesin jam menuan rak cingisuk peringki arkun hun ki badan ha peringka kunrum kanong jiri area trade welfare and labor association hakalai pau trade kula lengkor ajar penrio kala penlong ye jingilang peringka Mekhlea commercial truck owners and drivers association bak southwest Khasil truck association bani kran lore kam hamadan mokria Hapakran sigila patai kubor na kaliang ba mandilas nongbri chairman ka nongjri area trade welfare and labor association lom baka rai ba sport ka blami na kanigi jingalang kalong ban peniaj bet yiki trok kitko katkum ki serial number hadu ba ki ar association kin penbet yakani ka kunrum kanram Tapi orang mesti minta bangkit, kanir kum trek bangkit, kanir kum trek bangkit. Toilet no yang ini bangkit akli lejong kat sampala punya bangkit. Luar kali lejong. Kimi trek dalam no kan. Semua suntrek, situ dah suntrek bangkit. Jat kemar jungi dekat with sampala punya bangkit bangkit tengah kan kali lejong. Saya bangkit kali lejong. Hele kum no kum ni kamai bangkit bangkit Mulai itu le tiam itu yang kejong kiwe. Pira pihak kamai nang tu, ngiri yok kamai nang tu. Perkat dah kabakang kita try jaga hantai. Udoyang jengki kimla bandi. Nang no kinyo penjat ikiro Kiri ki biok jah yok khate. Dan bak kami kikuk factory mentara khang kabangla dang yok tapi mesti punya kamai. Mentara khang kabangla ukur ramle saya kin lagi beli kan ra ton se. Tenangnya kun mengi ki hati nangyak ki plang te ko mo ngajin tha. Tengah ngong ifi ke masa chairman berkatim gawat ka grup jong fi idam lang kum tam ya irang ba snong genong tri kum aga sa jupi. Sim fi garai ke eg bade bele ko phata. Mateng teng fa simrai hangi pa ba teng ya rai kumar. Sim fi garai ke eg ko phata mu bele. Tang tengah we ngong ifi kenang. Perhat le mingi kita ko sisa. Kecundu kebakhra fir video nang hendak kita ngi ko sakeba jala fikwa ba pinya penbai kat sipala banyak penbai tangin ket mengira kil job saya kini ko ngatang katangan kani kadi gajing yalang ngikot mangi ki seng joka trashnong nong tri area kibade ki trashnong mat tre joka kibad donnya kita ki factory mo te kajing pelong jungi ya kani ka meeting kalong ba kidon kijing ya kenum kenam pedeng joki artli ki action kata ka jongka maktuda bat ka southwest Khasil truck owner and driver action akaba ya dai ban penya ki kali ki badai ban kit ya ukuk umar ku badai nak te ka thai ka jongi de halor kata ba ngiyang kum pedeng bat banyak kani ka kenum kenam de mentakasi ni lakot ya kani ka join meeting ka baar kani ka join meeting ka baar lingkong ngila yo ya ka join meeting ha bo sinong nong jiri bat ngila ya rai hang te bangi ngidang ap ya kajing perkhat ke jongki na baro artli ki action handrai mentang ngila khot beng ya kani ka meeting but ya mentah ngila sim karai ka ba temporary mo ka ba shipor ba mentah ngin sim fe ya karai ba ngin sim be ya kasir nombar bat penya be katkum kata kasir nombar tat nda nakaleng jong baro artli ki action kin sawan beng na kawai ka proposal ka ba hadin de tangkata nakaleng ka jungi ba kani karai bat kani ka meeting ka mentah ka de ba ni penjat ti ya kata bah kita kali ki bawan kit ya umarku mesti ka dong thai ki jang kai ka daw try ka baningkong kami kini dia gajak ban hapring kini ki artli ki association kadau kalong katkum kajing tip kajongi kum kinong snong na syate kalong ba kalabun palat ki kali ki bawan kit kuk syate na baro artli ki action badan ki kali ki ba dei na ka wei ka action ki kamyo pun trip de halor kata ba kin kasami kani ka kadro kata tengmut mentakasi kalau longkum atau kalau biang labet piok mau mena temporary atau kemut kan biang kan bet nang ni sakmat ne pi kumulong kan ya menta sipor mo ngila sim ya katokarai ya mentangin penya tu bat ngin sa ngapat sa ya koi ka meeting bangin sa khot ya ki iskitip member jong baro artli ki action ba dakano kalenti ka ba long systematic ka ba long permanent mo bangin sa sim ya karai ba dakata ka rukom bangin penya ya ki kali ki ba daibat kit ya umarku syakti ka dokat han ka jong Nakaliang ba mas kelandaran marngar chairman ka Mekhlea commercial truck owners and drivers association ulaong ba kani jingilang kanong jiri area trade welfare and labor association klapha iki arkunhun klapha iki arkunhun banwanra iki kot kisla juga minyak trong hakaba ki babun ki penbet penbiang hi ki dai choko maktoda bakumta ka rai galong bayamanta kin penyaj bet ket kum ke serial number tat hadu banda penlong biang ya ka wei pat ke jingilang kani ka jingalang balong mentah ni apa
merang mau kriya wes kadai ke jingalang kapa ar kapa nakaliang jongka ko ngalam jongka parwan khmat na ngambe khalia commercial drop ono and rival association kapan kong la khot yangi shanong jri ya ka jingalang kapa la penlong da ki nongalam jongka nongjri area trade welfare and labor association halor ka jington ka jing kendum keram ka kamkit kok na ki thain nongjri hangta ki don ru ki khot ki jongiru ki balit kit kok shatai ki balit kit kok mutala kumba arsnem me shatai shanongjri ti kata ka jing kit kok kemut ke don lang ki khot jong ka MC Torar la don ber ka MC Torar namar nakalai hajar arspa ye ki kali ti ki balit kit kok shanongjri kalong kumba siajar plus sejar kumtai kidon gi balik kitkok te kini ki balik kitkok sanong jri ki badai gi khod extra kila hadin ba kila lik kitkok stai namar ba kajakar kadi ka bajangai kila yashna paramaki ya kata ka system ba kinwan bet ba senang ba kanong kurum karam bani yo lang bar khoi dan kilang kila shna da kata ka ba kila penbu dikinja kila penek da ka draw da ka slip kamut ba uba nadu ubanan kong hadu uba siajar te kamut ba lada uyo uwe strip kiwe yo lang strip da yo uwe aru kiwe yo strip kila da ka rotate wise ke te kila practice ya kata ka benta ba le kipkok sanong jri ku mantala ku ba arsenam ye te kansan menta kami ke we ka association ka badai jong ka southwest te kani ka association southwest ka ya le ban ngelak menong pen kelumar ken ya kata ka sistem ba kila ya man kapor te kidon ki benta ka ba ki kit kat bomon ki kali jongki te kikit kal mon kidon hadin ke jingwat bini ka jungi ke jing ka don kaliang gini ki khot mo ki balik kok stai ki la ya bat lani ki la ya bat asurok kami ka kata ka jing ya check te ki kali umut kidon kumba ki pra knai hadu ka artli te ki kali te ki le be ban le ka bomon ke kamut ki la lang ke kata ka jing punya lang ka jongki te na kaliang ngajong kini ki khot ke balik kok stai bade sudah ki lawan ra ya kani sya ka jing lang jo sudah tingila ya persang mania pengai Henry kami penman ka kelung keram ka bajur bah te nakaliang ka jongi hadin kata kala mi ka jinga kelung keram preng maki te nakaliang jong kani ka nongjuri trade ka nongjuri area trade welfare and labor association kila khot ya ka jinga lang te la let ni khmat nakaliang jong kita ki khot ki balik kok stai nongjuri te kila ya kran sisin nongjuri bat nakaliang jong borok khot artli association kata ka kan hun badon ka southwest ka we ga de ga MC Toda tengi laya pan ba ngin hab ban lum lagi jong jing lang pat ba ban sim lang ya karai ban personal lang ya kata kajing temu jong kani ka nongjiri area trade welfare and labor association bakan yang pedeng malami kedung kera makanu ko bentang mut kidon kam ginong yang pedeng ngaru kum nong elam bat ngiru kum ko pranam suda ngi smo ba ngi kentu gi khot bangin pedeng ya kata te menta ba hadin bang ila khot gi jing lang gila wan ra ka resolution lan ngila aisha kani ka nongjiri kinong jiri area style kata ka trade welfare association ki dan nakaliang juki kila khot ya kani ka jingalang menta hakata ka jingalang kila pentip syai bangi de banwan lang baru artli ki kenut te kila ai yangi kila ong yangi bade baru khot uwei po wei try kali umde bantat bad uwei po wei try kali ude banwan ra yaki kot ki sla jong ka kali menta ka singi hang tala tho syai ba kani ka jingalang kan long ban khot yaki ahliam hong te train da ngila wan ha kani ka jingalang menta ngila ba kita ki nongelap kita ki khot ki badai no southwest din bala pharak ti la ni la pha wan kran ni pha pen i ki pedisha mo na kaliang ka jong ka southwest awan tang dai ta ka asyon na southwest awan tang dai president jong ki te iba sking mo badai no kai no po southwest te babon par baro kha ki bawan mo na ka studa bang lap tha ki wan lu baro kha ki balik ki kok satai kumba pile ki ta kita ka ba kabangi ya kan ya kajing ya kelang ba long mentang singri kata ya karai hadin ba la nakaliang jong kan nongjri area trade welfare and labor association hadin ba kila ailat ya borok aliang banyak keren banwan ra ti kot kisla kamut ki bawan anta kamut ki bantang ka jong ka MC Toda te kamut ki kot kisla jong sudah ya ki RC ki try kaliru ki lai la famil borok ki don sijar nyotli ye kadana kaliang jong ki kila sim ya karai ba kani ka kam pendik la ni ka kam penwit kemut ba ya menta kamut kila ongru ya ki nongalam jong ka
joka Southwest yo persen yo Southwest baya menta kamut ngina penyat ya kini ki balawan ra ya ki kot ki selage try kali balawan hi ke dia ka Southwest ki la aipor bakin sawan ra ya ki kot ki selage jongki berhadin nakali yang katabat gila kot kin sakot lang ini ban nakali yang gini ki try kali bawan sibun dekat Instagram gila kentu ya ki bangi de banlong ki be syak para mangi bala da de banlong ki jingalang karno sinru kamut bangi de ban kulai gen barwan de kamut bahadin ya mentahi kamut bakin penyat bet ka ni ke area nong jiri ki ongin penyat bet tang ini ki kali ki balawan ri de ki try kali ki balawan rahi ko ki slai jongki kan penyat kita Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.